Umorni ste od bacanja novca na oglase koji ne donose rezultate. Želite konačno naučiti kako stvoriti digitalne kampanje koje stvarno rade. Znate onaj osjećaj, uložite oglas, a povrat je nikakav. I to često zna biti frustrirajuće. Digitalno oglašavanje može biti iznimno moćan alat, ali bez pravog znanja lako se izgubite i potrošite cijeli budžet. Zato smo mi u Marketingu za sve kreirali tečaj digitalnog oglašavanja. Ovaj sveobuhvatni tečaj vam svodi korak po korak kroz sve ono što trebate znati da biste postali pravi mali majstor digitalnog oglašavanja. Bez obzira jeste li početnik ili netko ko već ima neko iskustvo. Ćete pronaći znanje koje će vaše kampanje podići na jednu višu razinu. Na tečaju ćete naučiti se od osnova postavljanja Google Adsa, Meta Adsa na Facebooku, Instagramu i LinkedIn Adsa, preko naprednih strategija, ciljanja publike, remarketinga, pa sve do analize rezultata i optimizacije kampanja. Učimo postavljanje Facebook piksela, Google Tag Managera i sl. Neke od lekcija koje prolazimo su kako postaviti prvu Google Ads kampanju, tajne Facebook i Instagram oglašavanje koje donose konverzije, napredne tehnike ciljanja i segmentacije publike, mjerenje uspjeha optimizacije oglasa za maksimalan ROI. Sve je objašnjeno na jedan jednostavan i praktičan način, s primjerima iz stvarnog svijeta. Zamislite da konačno znate kako učinkovito uložiti svoj marketinški budžet i ostvariti željene rezultate. S našim tečajem to postaje stvarnost. Steći ćete praktične vještine koje su vam odmah primjenjive. Uštedjet ćete vrijeme i novac izbjegavajući skupe pogreške. I što je najvažnije, povećat ćete svoju prodaju i vidljivost online. Kliknite na link u opisu ovoga videa, upišite se na naš tečaj digitalnog oglašavanja, nemojte propustiti priliku da ovladavate ovim digitalnim alatima, koji su jedni od najbitnijih alata u današnjem digitalnom svijetu. Imajte potpunu kontrolu nad svojim kampanjama i oglasima. Hvala vam što ste gledali. Proplatite se na naš kanal za još korisni savjete s digitalnog marketinga. Vidimo se na tečaju. Pozdrav!